abantu nyamwingi bayishwe omu maka g'omugyenzi agarikushangwa aha kyaro kya Burasana mugombora ya Rwengo disitulikiti ya Rwengo okubaasa kumwinamira. Joseph Rubega Bazonona omwe aha beebembezi b'ekibiina kya NRM mu disitulikiti egi yashoborera oku omugyenzi Hajirias Nyindo yakunziremu ekibiina kye kandi akakikurira eby'omutaano. Haji Nyindo abantu badde bamukazaako lya RDC w'abantu nga tayagala kulaba muntu anyigirizibwa naddala bamufuna mpola kubanga lwa abantu bosanga nti omuntu bw'aba ne ssente ate anyigiriza oyo atayina. Haji Nyindo tabadde muntu agwa mu kiti ekyo. Haji Nyindo abadde muntu atayagala kukulaba ng'oli mukulembeze naye nga byokola byonoona ekibiina kya NRM ng'akuyita n'akugamba kino kyokola kiyinza okulabika obubi eri abantu betukulembera. Ogu yashoborera oku Hajirias Nyindo obwahati orugire omu magara g'ensi ari omwe aha barwanirira ekibiina eki omu disitulikiti egi hamwe n'omu Masaka yoona. Haji Nyindo abadde takoma ku kyakubeera w'NRM, abadde mulwanyi w'NRM, abadde muntu ayiwawo omubiri ku NRM, abadde w'NRM kiro na misana nga talina kifo mu NRM wazira nga kaada nga RDC w'abantu kitalo nnyo. Abaturage batari bamwe na bamwe abagambaho n'omushaki waitu bebembeirwe Bizimungu Abdunuru bashoborera oku omugyenzi abeire ari omuturage murungi kandi obeire naakunda ekicweka kye arikukirwanirira kurebeka ngu kyatunguuka. Ndibudene kubanga naddala NRM y'omulembe guno si yeri eyedde yaba Haji Nyindo bagireetera. Haji Nyindo ye muntu abadde yasigala mu disitulikiti yonna nga ye muntu asobola okwambala essaati eya yero n'enkya n'ogimusangamu nalo n'ogimusangamu naye abotabalanga bawagira NRM naye nga tebagaana kwambala saati ezo nga beegaana. Haji Nyindo ye muntu abadde akwataganika naye era nga boona anyigamye wadde bamusuubudde nga waliwo obukambwe obuzibu obusungu bwonna ngadda mangu. Ate Haji Nyindo yavuga nnyo takisi paka emyaka gye alaba nga takyalina maanyi ebyo n'abivaamu naye nga aweerezza nnyo ekitundu kino. Wanje Kibogera Haji Nyindo abadde taata waffe ekitundu tugenda kumusubwa nnyo era bino bitwogera tugereesa nti tufiiriddwa omuntu atadizikawo ng'olunsi tuziika abantu batalina makulu wano okyogera nga kyekituufu abadde yatuleera mu buntu ng'ekitundu ate ng'atugatta ku ggwanga eddene erya Uganda. Wemobilizer w'ekibiina kya NRM Burmunaro yashoborera oku Haji Nyindo yakozire omurimo gw'amaani okugarukanisa abantu b'ekibiina kya NRM mu disitulikiti ya Rwengo nangwa n'omu Masaka yoona ataine na sente yoona erikumushashurwa. Ndine Haji nga Wemobilizer akoze emirimu gy'amaanyi nnyo mu Rwengo. Pulezidenti okutuwa disitulikiti y'e Rwengo nagenda ne Haji Mbabalerwa Kitura era yasooka kuffe naga abantu bange muzze nti twagala disitulikiti era okwawukana ne Masaka asooka alyoka duwe disitulikiti y'e Rwengo. Haji yatukulembera ogenderwa Kitura era pulezidenti n'atuwa disitulikiti y'e Rwengo. Bamwe abahagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform NUP nabo bagamba aha mugyenzi Haji Nyindo nk'omuntu obeire taine kushorora kwona omu bantu b'ekicweka. Yadde wa NRM nga ffe tuli ba NUP naye abadde tatuwalana tabadde na mpiiga era nga atunnyonnyola nti wano tetutambudde bulungi naye ku lujja tujja kutereezaawo. Mugyenzi Nyindo n'okuziikwa izooba lya nkyakare kandi orufu rwe niruteekateekwa kwetabamu n'omwebembezi w'eihanga. Bakuru agagasha kwa Bashir Karema aba Tayari West omu Rwengo.